Zajedno do miliona, dobrodošli. Današnja tema VRA projekat. Zašto bi trebalo u taj projekat investirati? U mojim očima staking procese iskoristiti koji su pristupačni na novčaniku, njihovom ličnom i naravno, pored svih ostalih projekata što sam do sad spominjao, kao što su Solana, Koti, Palm, Crow, imate naravno sve u mojim video snimcima detaljno analizirano. Idemo ovdje sada direktno u analizu. Veracity, jedan od coinova koji sam počeo skoro da ulažem, VRA na rankingu 454 i ovdje možete da sagledate jako dosta osoba ga već ima na watch listi, što znači da je jako dobro. Idemo vamo desno malo u detaljniju analizu. Market cap 27 miliona, to lično nije neka velika svota u ovom kripto spaceu, to stvarno zna preko noći da se udvostruči, utrostruči, naravno kada dođe sasvim određen volumen u svu ovu priču. Ne smijemo da zaboravimo da aktuelno imamo preko 22.000 kriptovalute na ovome tržištu, 532 exchange, mada u zadnje vrijeme dosta ovdje bude prečišćavanja, to jeste dosta firmi koji su pokušale da se digitaliziraju ili su bile već digitalizirane, propadaju na osnovu sve strožih regularija. U produžetku vidimo market kapitalizaciju cijelog kripto spacea i ovdje možemo da prepoznamo da se tu krećemo ispod 1 biliona. Kada uzmemo u obzir koliko je teška jedna Apple firma, onda nam je sve jasno koliko još potencijala tu ima. Naravno da sagledamo sada projekat Veracity, ovdje na glavnoj stranici obavezno da uvijek uđete na ove glavne stranice da bi znači dospjeli tamo gdje želite. Ovdje možete sve detaljnije da pročitate o ovome preduzeću, o čemu se radi i šta ovdje oni smjeraju i kako stoji stvari. Ostavit ćemo ovu stranicu otvorenu zbog Vera Wallet. Idemo dalje ovdje u analizu da pogledamo malo Twitter kako to izgleda i ovdje možete da prepoznate da imaju 272.000 followera. Nije samo to, primijetio sam dole u produžetku da ih prati i šef od firme od Binance, tako da meni to lično daje malo više svog povjerenja u svu ovu priču. No idemo dalje da sagledamo šta se ovdje dešava. Imamo znači chat, obavezno da se konektujete uvijek preko Telegram grupa i ovdje vidite da dospjednete odmah u masku. Ja sam lično malo prije joinovao ovu grupu, tako da ovdje sve je već pristupačno, da mogu da čitam, da odlučim se šta želim, šta je pinovano ovdje, šta je važno ostalo gore da čovjek sagleda, da bude informisan i tako dalje. Iskoristite ove prilike, neophodne su da bi čovjek se bolje snalazio u svemu ovome. U produžetku naravno imamo još i white paper, jako zanimljivo ako vas stvarno detaljno sve o projektu zanima, znači ovdje možete od samog početka do kraja da pročitate sve na čemu bazira, kako će da funkcioniše i šta je svrha svemu ovome. Uopšte ne želim puno da se zadržavam na svim tim tematikama, svako od nas je sasvim dovoljno zreo i mora da odvoji jednostavno malo vremena da bi ušao u neke priče. Ovdje možete isto kontrakt adrese da otvorite, čisto da provjerite i jako brzo prepoznate da ima 79.064 holdera, znači wallet aktivne, znači gdje se kreće VRA tokena i da je izvršeno 822.995 transakcija. Na osnovu toga vidite da je mreža aktivna, da je coin aktivan, u cirkulaciji imamo tek 9%, što znači da ima jako mnogo prostora prema gore, a to isto se odnosi i na market kapitalizaciju. Kada uđemo na chart, vidimo dnevni kako izgleda, to je manje zanimljivo, možda na mjesečni, ovdje je zanimljivo da nije bio loš ulaz, da čovjek se pozicionira, investira u ovu priču, kao i sada u mojim očima. Kada pogledamo na 3 mjeseca, to bi bila ta dva pada i kada uzmemo na all time, to bi bilo znači to. Na osnovu toga želim još isto da naglasim da je moje preduzeće ovaj coin kao coin tip dali u ovom vremenskom periodu i naravno možete da vidite da su jako fino profitirali, naravno ljudi koji su bili strpljivi i ostali do samoga kraja i dočekali sami vrhunac.
Na osnovu ovoga želim vam reći da je ovo priča jako ozbiljna i jako potencijalan projekat gdje je moje mišljenje da čovjek može manje slote novca da investira ako ima prilike da ulaže i razmnožava. Da se vratimo čisto na stranicu od Veracity i ovdje da se povežemo na Vera Wallet. Posjeduju svoj wallet gdje imate znači staking od 18,25% i na osnovu toga vidite i sami da nije dovoljno samo investirati, već čovjek treba jednostavno pasivnu zaradu sebi da sagradi. Ovdje imate Digitron koji je pristupačan gdje možete da vidite i sami koliko bi dobili rewards dnevno kada bi investirali u kojem mjesečnom periodu. Na osnovu ovoga vidite i sami u produžetku da ima tweet da je do aprila 2023. godine 18,25% staking procenti, znači kamata, i da ljudi obožavaju pasivnu zaradu. Ako već investirate, onda iskoristite ove prilike i stavite to naravno na vaš wallet gdje možete ovdje to sve da konektujete. Ja lično posjedujem već jedan wallet, ja ću lično sada da se konektujem pa idemo da vam pokažem kako to izgleda. Posle login je jako neophodno da znači unesete Google Authenticator. Na ovom mjestu želim opet da skrenem pažnju, molim vas instalirajte Google Authenticator i podesite znači to na vašim centralnim berzama i na svim novčanicima gdje je pristupačno. Ovaj kod se mijenja znači svaki minut, na osnovu toga niko nema pristup nego samo vi, znači ako posjedujete vaš telefon i vodite ekstremno računa. Molim vas na ovom mjestu poslušajte me, iskoristite znači te prilike sigurnosne da ne bi došlo do nekih ružnih iznenađenja. Uglavnom ovdje možemo da vidimo da je wallet konektovan, 75.100 VRA sam lično znači transferirao na ovaj wallet sa jedne berze što me koštalo 2000 VRA, ali o tome detaljnije u mome portfoliju. I ovdje možete da prepoznate na main walletu da posjedujem 1239 VRA. Kako je se to sastalo? Ovdje možete da prepoznate da je ovo sve na kamati od 18,25% do marta 31.2023. godine. Ovdje isto možete da prepoznate koliko minimalno VRA morate da stejkujete. To kada pomnožite sa ovom aktualnom cijenom, mi pričamo tu o nekih 26 eura. Na osnovu ovoga vidite i sami da vam je dnevna kamata 0,05% i ako želite da izvadite VRA iz ovog voleta da vas to 72 sata košta. Međutim, nije poenta to danas u staking pozicionirati, a sutra odraditi unstaking, nego jednostavno ostaviti u tom vremenu da akumulira još više tokena i sutra kada postigne veću cijenu da naravno ste imali još veću pasivnu zaradu. Ovdje možete da mijenjate znači između ostalih wallets i isto ovdje možete da prepoznate da sam lično nekih $200 investirao 16. novembra. Gore na Writeru Manage možete da sagledate znači kako je se to razvilo, ono što sam ubacio u staking i naravno koliko sam koliko sam u međuvremenu akumulirao. To nisu neke velike slote, ali ako uzmemo u obzir da VRA postigne dosta veću cijenu, onda će se naravno ovo isplatiti. Čovjek treba u ovom sistemu da ima i strpljenja, jer ovo nije ništa preko noći. Da je preko noći, svako bi ostvario svoje snove, ciljeve sa nešto malo para i naravno tu onda ekstremno dobro profitirao. I sa samim time smo ovdje došli do samog kraja. Ostalo je naravno da vidimo gdje možemo Veracity da trgujemo. Tu izaberete ovdje Writer Markets i možete ovdje dole da odaberete znači gdje želite preko koje kriptomjenjačnice da to odradite. Ja lično posjedujem konto, to jeste znači account na KuCoin gdje sam ga i trgovao i transferirao u svoj novčanik. Mogu vam još transparentno pokazati kako moja investicija aktualno izgleda na osnovu ove cijene i datuma kada sam investirao. Zato ćemo da uđemo ukratko na moj portfolio. Ovdje možete da prepoznate znači moju kompletnu investiciju od novembra 16. $210 investirao, uzeo 75.000 VRA, onda saznao da trebam 2000 VRA da platim za transakciju, dokupio za neki $5.90 još 2100 VRA
i to transferirao na svoj novčanik. Naravno, ovdje sada vidite da posjedujem 1201 VRA, ovdje čovjek može dodatno da trekuje svoje dobitke, to jeste svoju kamatu koju je tu zaradio ili generirao i na osnovu toga da ima dosta bolju preglednost o svom portfoliju. Na osnovu toga vidite i sami koliko aktuelno VRA posjedujem, koja je moja aktuelna cijena kupovine i aktuelno koliko se nalazim sa tom investicijom u minusu. Ovo čovjek ne treba da posmatra sekundarno, nego na long time i da tu vidi neke cijene od VRA od 10, 20, 30, 50 centi i onda na osnovu toga može to odmah drugačije ovdje da sebi u glavi. I sa samim time smo došli do samoga kraja. Nadam se da je bilo jako informativno i da ste sve informacije mogli sagledati. Ako nešto nedostaje, pogledajte dole u opisu video snimka, kao i uvijek imate sve linkove i sve informacije o današnjoj prezentaciji. Na ovom mjestu želim vam još jednom sve najbolje. Sljedeći snimak, sljedeće sedmice u četvrtak, vaš Predrag Bačić.